an thur hi kan rama atama hibiscus sabdarifa an ti a tin roseli an ti a family hi malvasi an ti on an thur hemi atui an thur juice an ti meng on roseli juice an ti te hi foreign anga te ramdanga te chuanin restaurant ate hianin cold drinks anga te hian an hmanga an chhop thina a risel em maya akung sang ani emo sen ani emo khi a risel ve maya mani chu kan thopui pakhat PMK kan ru ma lo luta ka cholesterol sang tuk me te kha an thur ka hop chara ka cholesterol le triglyceride level te po nga chuan an hiam an normal vek to ti an thur hi khami cholesterol sang tan te yana tha em maya aran chu hemi athil pai te wang hi ani hemi an thur hianin hemi niacin te riboflavin te thiamine vitamin A vitamin C vitamin B12 te po apai tha kha kan soi tak te ka hemi kan nerve tan te kan thuak tan te thavek ani na thik do tu an ni thei boka tin kha tiang ba ka khan calcium te iron te magnesium te phosphorus potassium tiang te kha apai tha ani join kan lung tan te kan ti khol tan te ru tan te po na tha ti na ni tin hei ba ka hianin protein te po tambak lo te po apai ve boka chuan an thur that em pakhat bok chu hemi anthocyanin santi polyphenols ang chi te flavonoid ang te proanthocyanins tiang apai te hi ya he ba ka hian hibiscus acid ang chi te gamma tocopherol palmitic acid stearic acid oleic acid linoleic acid ting te kha dian te kha apai tha kha tiang atil pai rang bang te khanin ami an thur hi taksata tha em mai hi alo ni reng mai ni kan rama tam boxia kan e war em ka helova e warila tha khop mai calcium apai wang khan ru te mi kan ha tan te han ni le mi ka chu hrisel na tan te tha mi iron le taksamamo vitamin le minerals te pai thada wang hian nu naw pai tan te nu nu te naw tu te pelai tan te po hianin dam doi thatak mai ni chuan kan an thur hianin hemi cancer timur tiang lo in siam tur te po kha aveng thei hriat ani hemi vitamin C apai tam wangin tiang hritlang omna khu atiang te kha kan chhar jing tur te po kha aveng theya in kan lo kai ni pon atizia om thei boka ni chena kan soyang kan magnesium apai thara wang khanin lungtan te nerve tan te tha ru tan na tha in ek khal tur te po aveng thei chon an thur hi ko thuana thatak mai ani boka phosphorus apai wang hian hemi taksa chaw lu tuk tur te po avenga taksa chaw tan te tha in mi patan mi sex lama chaklo tan te pon an thur hang hi an thur hi ala thale zelani but an thur hi anin zun na ti tam theya hemi zun tam nang te pon athoka e wang hianin zun konga hnai om theina chance te po kha ati tlem theya chuan zun tel tam chuan taksa tanga bol hlo pai chho te po kha apuya chuan me che thi nei lai har sat na rang tai na te luna ngoi na ka tiang nom lo na rang te po kha an thur in hian ati zia om theini ni chu kan soyang khan cholesterol sang ta tha tin BP te po avong dik theya chuanin cholesterol ti khanin mi total cholesterol te lower density lipoprotein ti a chechi an te khatin hiam theya tin thau chechi kan ti tho triglycerides level te po kha atin hiam theya tin heti wal hianin cholesterol thachi kan ti higher density lipoprotein kan ti kha khatiang kha a level kha ati sang the bokani ai mi cholesterol thachi chu aniam milovin asang kha a thazok te nani chuan thisena thum omzat yende po kha avong dik theya ani chuanin zun thum nei tan te ponin an thur hi tha em te nani chuan thin tan te tha thin timur chetur te hi avenga
thina tanga bol hu pai chho te poya apuya chon athil pai rang te wang bok khan vun te hi ati risela vun te po atinunga vun chuar tur te po aveng the ni chuan zuin na chat wanga ei luna ber bur tui hal huam tiang pen tong kan ti tan te po hianin ami an thur hang an thur tui hi a tha em sam risel na tan te po tha khang ka thana tlang pui chu ni emi tui sa no khata hianin emi an thur apar kan don nge ara ti mayang he hi phoro te hi thir fian te thum vel hi telela minute nga vel nuwa te po a in mai theya ni ka ta voi ni mo voi thum te po a in theya he hi ti sen sang ta te po kha thale cholesterol sang ti thiam dan ten kon an thua tanga thing pui siam hibiscus tea ti te po oma he te po hi online ta cha theya ron tek katumang hibiscus tea hi taksata thale in ichada kan soi tong khan a juice ang pon an siama roseli juice ni in khan te po kha nge fridge te an da vota thil dang nen te an tela te khanin restaurant te po do an zuat thin ani chuan an thur na hi hemi chum hnuwa hianin ti som mila hete hi luvuna te hian hnoi ila chuan kan chi anga da kar khat vel chumi hnuwa chuan lu te po sule ila khang te kha hemi lu phutan te hianin a tha chuanin an thur atanga hian khriak te po hi an lo so chuak boka khan te kha pem thara hnoi khanin antiseptic thatak mai alo ni chuan an thurra hemi somvel hemi zat kho in tuya chi ila aka atuka a in mai theya ni kata avoi ni mo voi thum mo a in theya chuan an thur hi Mizoram kan ram anga te he chuanin kum tuan mai hian om ti tur ani tin awm lo lai pon kan rep theya a rep kha tuisa chi in kan in mai theya tu le khoi zuwa te po atel the ni lo pon cho kan me in hemi an thur hang te po chi tel lem lo la ti khanin an chhum top mai la jing tin le zan tin mai ei la kha kan taksa ta ni tha em ani chuan hatianga kan ti the ni ngat chuanin ran pa multivitamin te katiang e hi ngai to lo reng ajan chu ni cha kan soyang khanin kan taksa mo vitamin te minerals te kha an thu hianin apai tha em mai ni chuan ni chana khanin cholesterol le hei thau chi triglycerides level sa ti hiam nan khan a tha em ti kan soi to amai ro chu ei thang kha chu sang salu tuk to te oma khatianga te khan chonin an thur hang in tau ringot po kha atok lo mai thei alan chu nat na ne turian thil pakhat ringot hi atok lo fo thina in cholesterol sang thisana thau chia pai tur te chuanin ele in sum te po kha angai le zela thum le mom ang chi te chuan he ba ka hianin in soi te po apoi mo le zela kan in soi pe lo ani pon taksa che tam thim ka poi mo ti hriela alan chu nat te dam tur hian thil pakhat ringot hi atok lo fawa dam doi ringot po atok lo fawa kan ni tina kan nun kan ele in te kan taksa kan che tam te tui kan in tam te heng te po ya pui mo vek ti kha hriela a tha ome ole kha an thu that na cholesterol level sang ta la that na te kan soi thei tlem chu ide se